Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Poljo kluba. U ovom videu, kao što i sami imate priliku da vidite, predstavljamo jednu bočnu diskonsnu kosačicu, a u pitanju je kosačica proizvođača Kubota. Na našem kanalu imali ste od Kubote priliku da vidite par traktora i plug, a ovo je prva kosačica ovdje kod nas na kanalu. I pre nego što krenemo sa predstavljanjem ove kosačice, ja bih vas sve zamolio koji do sada niste zapratili naš kanal da ga zapratite. Nama vaša podrška stvarno puno znači, to vas ništa neće da košta, to je ovo dole desno dugme što piše prati, ukoliko to do sada niste kliknuli, kliknite ga i mi vam se zahvaljujemo unaprijed. A kad već klikćete, ostavite i like za ovaj video. Sad kad ste već lajkovali, ajde da krenemo sa ovom kosačicom. Svi što pratite ovaj kanal znate da se ja apsolutno ne razumijem u ove kosačice, zato bih vas sve zamolio koji imate iskustva sa kosačicama, naročito ukoliko posjedujete Kubotinu kosačicu, da ostavite ovdje u komentarima svoje iskustvo koje imate sa Kubotinim kosačicama. Zato što je to poenta ovog cijelog kanala, da vi ostavite svoje iskustvo koje imate sa određenim traktorima ili poljoprivrednom mehanizacijom ovdje na kanalu, da bi ga što više ljudi moglo da pročita i donese neku možda pravilnu odluku pri izboru kupovine. A ova Kubotina kosačica prikazana ovdje na kanalu ima oznaku DM1024 i predstavlja kompaktnu bočnu diskonsnu kosilicu. Od Kubotine serije DM1000 postoji tri različite vrste kosačica: DM1017, DM1022 i DM1024. I sve te tri kosačice predstavljaju, odnosno Kubotina ta serija DM1000 predstavlja ulaz u njihove kosačice. Pogađate i sami da ove oznake 17, 22 i na ovom prikazanom modelu 24 predstavljaju radnu širinu 1.7, 2.2 i 2.4 metra. Svima njima je kačenje na kat 2 i potrebno je na traktoru da imate kardan koji radi na 540 obrtaja u minuti. Isto za sva tri modela je transportna širina jednaka 1.2 metra. Težina najmanjeg modela je otprilike 395 kg, dok težina modela DM1022 iznosi 455 kg i težina ovog prikazanog modela DM1024 iznosi otprilike 470 kg. Najmanji model DM1017 ima 4 diska sa 3 noža, odnosno ukupno 17 noževa, i može da radi pod nagibom od minus 45 do plus 15 stepeni. Srednji model 1022 ima 6 diskova i ukupno 18 noževa, dok prikazani najveći model ima isto 6 diskova i 18 noževa. U svojoj specifikaciji Kubota nam govori da je potrebno imati minimalnu snagu na kardanu za najmanji model 36 konjskih snaga. Za ovaj srednji model DM1022 potrebno je imati 42 konjske snage na kardanu, dok je za ovaj prikazani model i najveći DM1024 potrebno imati 46 konjskih snaga minimum na kardanu. To su neke osnovne informacije o ovoj Kubotinoj kosačici. Ukoliko vi još posjedujete neke informacije, slobodno i to ostavite ovdje kod nas na kanalu. A mi ono što smo još saznali jeste da je Kubota kupila Vikon kosačice i da je ovo u stvari Vikon kosačica, koja se sada pravi i prodaje pod markom Kubota. Tako da ukoliko vi imate neke informacije i iskustva sa Vikon kosačicama, ostavite i to ovdje kod nas u komentarima na kanalu. Cena za ovu kosačicu iznosi 8500 € plus PDV. I po informacijama koje imamo, ova kosačica može da radi na brzinama
do 35 km na čas, bez ikakvih problema. Eto, pošto ste čuli i cenu i ovu brzinu rada ove kosačice Kubotine, ostavite svoj komentar i mišljenje i na te informacije. Znači, budite kolegijalni, ukoliko posjedujete bilo kakve saznanja o tehničkim karakteristikama ili imate iskustva sa ovim kosačicama, napišite to ovdje dole u komentarima, pomozite kolegama poljoprivrednicima prilikom odabira kupovine kosačica. Naravno, lajkujte ovaj video ukoliko to do sada niste uradili i ukoliko vam se on svideo. I ukoliko hoćete da podržite naš trud i rad ovdje na kanalu, slobodno nas zapratite. Jer nama vaša podrška, kao što smo na početku ovog videa rekli, stvarno puno znači, a to vas ništa neće da košta. Toliko u ovom videu od nas. Uživajte u ostatku videa, a mi vam želimo svako dobro i srećan rad.